Tang hadin arsing hadin berlaku ke election MLA Hasayong constituency din berada penyu yang kibut jong Hasayong constituency kata kelai terik berai jamang ajar apulai. Pau kada kesin ba la ban an penyesok VVP no oba amazing kurba. Ubadai uwe ru unong yalap election uba pau buat bertebit pah kini kipor ke ba mentah. La ban ong ba de leng ba jong uba amazing kurba ba uba sensya leng do usa job suk haka Hasayong constituency namar ba kacing tebit jong u. Bat kacing la ru penampai kini ya ba kiwe ki kawang bat kentho ya kapati UDP na Hasayong. Bat kalong ru ka ba pen sengolengok ya ki pa jong ka Meghalaya ba tang hadin arsing hadin bala de penyo ya ki but jong ka MLA Hasayong constituency. Pau kita kisin bala ba an penyesok no syaka seng VPP. Hadin ba ka VPP kala post haka FB page jong ka ya katur ke Malaysian lang berupa amazing bat kinong kit kam jong ka parti rekat bat u presiden uba Erden Milar Pasimoy. Kublai Shibun.